Mi smo mali, od nas skoro ništa neće ostati, sami ćemo se ubiti. Svake godine ode jedno Valjevo odavde, svake godine ode 1000 lekara, mladih inženjera, ovoga, onoga, mislim. Ubijamo se po kućama, ubijamo se na drumovima, truju nas drogom, truju nas takozvanom demokratijom, nepoštovanjem roditelja, kuće, crkve, škole. Prebiti učiteljicu, to je podvig. Što kaže Matija, projahati na oca kroz Carigrad. To je možda najviše nešto što je kruna ovoga doba.